Reboy Idol Season 2 Ban ketiu ya kasap ki khun samla Kani gerensan nak kebenta ki khun katem Reboy Kasenrap lang Village Organisation kabana kasnong Kadu Hariboy District hakakat pratarik ubnai Risau Araja Alpuai kalapan long ya kasngi jing pensa jing kenmau ya kakenhun halor ka jing daba sisnem jongka hakabalawan mensaki da unong mikmat pajba ka konstituensi uba Jason Saukumi Maulong hakane kasngi kidikot jongkate ka Village Organisation kilapan pu penpieng ya kate ka jing rakhe dap snem da ki jing syar ba ki jing ruai ki balai shimenta da ki long kemi da ka ba penen kamru da ki riam tenrai ukun kasih kara responsibility ek agudong pi kalong ba self group inaladi yaladi piara nasuka ba tang kowe ba pi ki self group na ekyo hanu kani mo pindong kam yigi cluster coordinator ne mulu bari na ko office pakila ansna kata kalenti pi kalenti bla fila hanu kalen ma fila lidat na fila ba vijingwi na pinongkam ni kay expertise sa kata jing hikay ka pura pinongkam ibalik ibalik charge ni pinongkam ibalik may ibat pinpran ni DAP kalau kay iki ko sutunat mablay ng online AP habakat na po ng niya may iba baru kay member ng SHG klaro ki baslo hakipo ng minsa imnut bang mi exercise kaya sure balay nakidon kami pariki pagka-team ka jogi ka ba IP ka ta exposure ba IP ka ta jingkay balay ka IP ka jingkay ko pura ba yo ka pat kan kiyo hindi ko yo pat kung kiyo tangel lagi ka yo ka pat kan kiyo ya kay pesan bigo ka pat kan kiyo ni bro ko kami ka strong here ito lang kay ibita ka bakra habang ay kreme iba imene nante pa kani ka wena NRLM kadi ka central scheme na po central nate pa haman di strong haman di SHG haman di VO ka fan sila mo pura ka fan ko pisa ka dem Beslong no haka jitrikan hangno haka jisuto na don ka jimiko don ka jisuki na man kani ka MSRLM kadi ka nodal agency jong ka sultan Meghalaya na man na ka NRLM di ka siya ni ba nodal agency kalong ba hangta kala mo ko hangta kala suki
Markum mga tipsay mga hapangiglan di pariki madu menengawat kajing te berukura. Tinggal ilo kata kajing start junga apa masutu eta problem dia kata kajing dan PDS GVO haman kisnom dan pada report di pariki menganyo menganbut din ang misakmat. Balanet no ba petugas tim ko mga CIF mo kiti banyo ni VO hangmi po snom. Ngini ka VO jong ni snom. Kamdunay kapra pinyo. Kaya doon po kalindi, ngamla ang kularity lalo pinyo pada i-register junga ngan mo din ba't ka office ko bali ba't pwede ka nihi. Tapi MSG birahni member baru khat. Abang ayo so mana ang bapi kiakran gawai hadapin gawai. Dale kay nang tak snong ko kraw. Lai bojo na di pilaban ni rami pilaban li. Ay kanu kajing harap pero Pakistan ne kanu pilih binti ka bang badi ka marbang mardi apor tugi por ng jinjad ni man ni tang COVID-19 kan kajing push pa ng dati fi baro khay ni ni kasi IF fund kadika fund kaba pinyo dala dable ka NCP bila dable samba ka fund ngatip day na kadaw babun no ka fund kampoy akapor ka babyang ka bangakulari si hani ako shwa ka talang shwa ulai di sebab kanat ka CIF fund de pinyo an benar kaman lai SSG member jong kadika sunrot lang view ka SSG ka bampat rong ka view ya ka SSG ru ngakarpat ba kin pendak lo ya ka membership training na kanyimpat la ban ay ka program ka badai kababiang kababu na pingong somsnom nyempat dan kajing foto kajing sempang ya kajing koridor jom dari kasal helgro badai na kata kajing mawa kisnam kebada bahadu pamilha perlom ro igiberi wan summit hada kopi hol gedongi banio ya kajing kai ban ai training ya kajing somsnom dongi na kalanta ban form ya kajing kasal helgro abungigan dengan kasal helgro dalong sisa kajing mentoy alayo naman ba ngidon ka tubas senyang mo o ba sisin sitayo ngiru mi senyang sisin sitayo ba kalau ambil sibuk kepisahan tu ba ngilalaban ya rap pralong kemi nanta ngilalaban ya ai ram terliang no mar terliang ngidon kam hakim ba mar terliang ngilalaban ya ai sau perusan hajar kalalang nalangi perlangsan sitayo naman hak grup jongang ya buon kibadi dukan Barbon, habis tidon, habis jingnya teli, habis tidon, habis gajingnya iway, tidak akan pentiu sepan. Maka lu gajing cuma gajong tiru, kan long barbon, kabajong. Tenang tagadaw, kalong kami, masih barbon, gajing terikam, jong hinkes gajing kisnong tau konra, ya gajingnya gajingnya piliu jengut lang gajong pi. Tidon kinong gajingnya. Gino kicing kerja kino pisyam ai ba limba jo kicing piliu jo to pikun ka grup ai ka tunai kicing tunai kicing kerja ba piliu pisyam lang iwai kicing do kicing kerja halam iwai kan don show